Yes, reka anongere mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza kuri mwese ikaze muri aya makuru n'amakuru yo kuri iki cyumweru tariki 13 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 n'amakuru yo muri uru rukerera turi mu gitondo cya kare mwese rero mubanze mwigire hino gatoya dusangire aya makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kurebera hamwe uko mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haramutse. Turaza kurebera hamwe uko byifashe muri bice n'ubundi byegereye uyu mujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe imirwano iramutse n'ubundi mu bice bya Runingo na Sange haruguru ya Uvira. Turaza kugaruka ku bijyanye n'abasirikare twababwiye ku mugoroba abagaragaye cyase binjiye mu mujyi wa Uvira n'ubundi amakamyo menshi cyane ngo iyo mu gihugu cy'u Burundi akaba yongeye kudeployinga abasirikare batari bakeya aha muri uyu mujyi wa Uvira. Turaza kandi kurebera hamwe imirwano yongeye kuramuka muri Fizi dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga yuko n'ubundi ngo bongeye kubyuka bahanganye bikomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bakaba bongeye kumanura ibindi bifaru ndetse nabo bakaba ngo bamaze kongera imbaraga. Abasirikare ni benshi, ibintu rero bikaba byongeye gukomera aha muri Kivu y'Amajyepfo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza kandi no kubabwira ku bijyanye n'uko abarwanyi ni ukuvuga leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwinubira ngo ibyakozwe na Perezida Museveni wa Repubulika Iharanira Demokarasi Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda hanyuma rero ngo akaba yamaze kumwandikira musaba ibisobanuro. Turaza kurebera hamwe uko ibintu bimeze. Nizere rero ko n'ubundi turaza gukomeza tugenda tubana muri aya makuru, ariko reka nongere ahamagare cyangwa se nongere mbibutse kubana natwe aho muherereye. Niba murimo kutwumva mutwandikire mu bitubwire aho muherereye, niba mutarimo no kutwumva neza mu bitubwire kubera yuko nimwe tuba turimo gukorera. Hanyuma rero nyemerera mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko ngaruka nsanga wamaze guterekaho like yawe, nizere ko ngaruka nsanga niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV wamaze guterekaho subscribe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu ukinzogera kugira ngo n'ubundi amakuru agera hano ku Ibendera TV uhite uyabona udatakaje umwanya wo kujya gushakisha. Reka dutumike rero turagaruka mu kanya gato. Ubusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite saho bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, ni inzobere mu bijyanye n'ubuzima rero bahamagare bagufashe niba ufite kimwe muri ibi bibazo cyangwa niba hari uwo muziranye
waba afite bimwe muri ibi bibazo, ikindi abo mu mahanga mwebwe ngo mwishyura ari uko imiti iba agezeho, ubundi rero bakagukoraho rikaka. Reka twinjire muri aya makuru inyemerera tuyahereye i Doha muri Katari, tubabwire ko n'ubundi amakuru aturuka mu biganiro abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo barimo kugiranira cyangwa se barimo guhuriramo i Doha muri Katari, ngo n'ubundi ibintu bikomeje kuba agatogo n'uruvangavange kubera yuko ngo kumvikana byananiranye habe na ruhande n'uru n'umwe ngo rurimo kumvikana n'urundi. Reka nkubwire impamvu ngo kumvikana byananiranye. Abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bintu bashyize ku meza y'ibiganiro harimo kuba ngo bakwemererwa kuyobora Kivu zombi ibijyanye n'imyaka 8 yose. Ibi bintu bakibitereka ku rupapuro ku meza y'ibiganiro aha i Doha muri Katari, abo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo babyamaganiye kuri bati jamais la balkanisation dans la République démocratique du Congo, bishatse kuvuga ngo igabanywa icyo gihe ngo haramutse hemerewe ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagenzura Kivu zombi, ngo haba habayeho kugabanya igihugu mu ibice, kandi ibi ngo Kisekedi ntago abyemera habe na gato. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no kugorana, bivuze yuko byanze bikunze ubwo imirwano igiye kuba imirwana aho bukera aba bagabo bazakiranurwa n'isasu kubera ko iby'ibiganiro bikomeje kugenda bigorana. Ngibyo rero reka noneho twerekeze ku mirongo y'urugamba, twerekeze mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira ku mugoroba w'ejo hongeye kudeployingwa abasirikare b'u Burundi n'abasirikare bagaragaye barimo kwinjira ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, ngo abari buzuye amakamyo agera kuri 2 bivugwa yuko ngo ari abasirikare benshi. Aba rero ngo bakigera ahangaha tayari muri uyu mujyi, no kuvuga bakimara kwambuka umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iki gihugu cy'u Burundi, ngo bahise bahabwa icyerekezo cya misiyo yo kujya kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe cyane cyane muri ibi bice bya za Runingo, Sange na Kaweze. Abangaba rero amagingo yatuvugana n'undi muri uru rukerera ngo bakaba abongeye gucana isasu y'umuriro ku barwanyi b'intare za Sarambwe, nyamara kandi nubwo bimeze gutyo abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo barimo kugenda bahangana n'aya masasu kandi bayasubiza inyuma. Ni imirwano rero abaturage baherereye ahitwa uko Pasuki barimo kutubwira yuko ari masasu abyutse aremereye muri ibi bice bya Kiriba, Butaho, Kiriba River Bridge ndetse na za Runingo harugura hangaha. N'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bongeye kugaba ibitero muri ibi bice nyuma yuko n'ubundi bamaze iminsi baharwanira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko kubatsinsura bikaba byarananiranye. Niba rero hari icyo noneho abashobora kugeraho ntiwambaza gusa, byose reka tubitegereze turebe uko ibi bintu bigomba kugenda. Reka noneho twerekeze rero muri Fizi.
muri Fizi turabwira ko naho hongeye kuramukira imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba n'ubundi akaba abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe bongeye kubyuka batsakirana n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Biravugwa ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bongeye gusembura imirwano n'ubundi kandi bikaba bivuga ko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo kurwana iyi mirwano basa naho bayishyiraho akadomo kanyuma kubera ko ngo bazanye amadrone, bazana ama RPG, bazana intwaro ziremereye cyane, bakaba rero batangiye kurasana hanga ku masaha y'isa 11 zo mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Aha Fizi hakomeje kuba kabazo kajyata mutwe w'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kwishoraho ibintu byinshi cyane. Ariko icyo nakubwira nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bazi icyo ibi bice bivuze, dore ko mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baramuka bafashe ibi bice bya Kiribaru Ningo na Sange, bahita bazamuka direct aha muri uyu mujyi wa Uvira, bahita baturiza hehe Bukavu. Ibi rero akaba ari byo n'undi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugenda arwana, ariko banagerageza gusubiza inyuma ibitero bishaka ko bajyana muri ibi bibazo. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ku mirongo y'urugamba muri ibi bice. Reka noneho twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko igiye gusaba Uganda ibisobanuro ku icyemezo cya Museveni. Inkuru reka nayo ngaruke gatoya tuyinjiramo ku buryo burambuye. Yes, reka iyi nkuru nayo rero tuyinjiremo ku buryo burambuye. Ku munsi w'ejo bundi amakuru yagiye ahagaragara nuko abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe bishimiye ko Perezida Museveni wa Uganda yongeye gufungura imipaka by'umwihariko ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iki gihugu cya Uganda. Hanyuma rero amaze gufungura iyi imipaka, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yavuze yuko irimo gusaba ibisobanuro kugira ngo n'ubundi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isobanurirwe buryo ki ibi ngo byakozwe. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye gusaba Uganda kuyiha ibisobanuro nyuma yo gufata icyemezo cyo gufungura imipaka ihuza iki gihugu n'uduce tugenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Cyo wakwibaza aha, ikibazo no gufungura imipaka cyangwa ikibazo nuko bafunguye abarizwa abarwanyi b'intare za Sarambwe? Ibi muze kutwandikira mu biduhemo igitekerezo. Muri iki cyumweru rero nibwo Uganda yafashe umwanzuro wo gufungura imipaka irimo uwabonagana Ishashasori nyuma y'itegeko ryatanzwe na Perezida Museveni wa Uganda. Ni icyemezo Kampala yafashe mu rwego rwo kuzahura ubucuruzi bwambukiranyaga imipaka bwari bwarazahaye kuva muri Kamena mu mwaka w'2022 ubwo imipaka yafungwaga cyangwa se bayifungaga. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya
nyuma y'inama y'abaminisitiri yabaye ejo ku wa gatanu yatangaje ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wagner yahawe inshingano zo gusaba igihugu cya Uganda ibisobanuro bikwiye byatumye ifungura iriya mipaka nta n'umuyobozi n'umwe wo ku ruhande rwa leta ya Kongo uhari. Uganda ikavuga ko ifungwa ry'umupaka wabonagana ryayihombyaga abarirwa muri miliyoni 500 z'amashiringi ya Uganda buri mwaka, ibyabaye intandaro rero ngo yo gufungura iyi mipaka. Ngibyo rero bikomeje kuvugwa makuru yo muri iki igitondo. Mwese rero reka mbashimire, hanyuma abagiye gusenga mwese mugire amasengesho meza, abagiye mu zindi gahunda, abagiye mu bukwe, aba agiye no mu kazi, birumvikana hari abagiye mu kazi. Mwese reka tubifurize kugira ibihe byiza, mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe, muhahe kandi muronke, ariko mwibuke gukora like ku Ibendera TV, mwibuke gukora subscribe ku Ibendera TV, mwibuke kandi no gusharinga, no kuvuga gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Mwese rero bye, ciao ciao.